Deti nga luti ko awan karkarbongan dagiti nagpatakder ti balay jay nga mura no kasta ti kalkalikagumam ilang kumamam, dijay luti nga kaabay na masapul nga mailako kuma dijay. Handa kumamot bibiyangan ta awamot di unegda dijay luti nga ilako mi. Ta masapul ko mga ilako mi dijay ma'am, Hmm. dijay luti nga kaabay na. Isuda mo ti mangiparparit ma'am nga adda mapanggumatang. Hmm. Ma'am, kasano nga nakaipatakder iti balay datoy ditoy ayan ti mismo lote yo? Ibagada nga rod ma'am nga pinalubusan kano dijay kabsat ko, nga mibagamot di kabsat ko nga han kano mo pinalubusan nga agyan ijay gapu ta ti bagana di kabsat ko ajay kano tenant, ajay bakit nga agkaseray so laeng ti amuna dijay kabsat ko nga agyan dijay ma'am, han nga mo nga nagpatakder dayjay ma'am. Ma'am, idi man narimaan ngamin ti konstruksyon detoy nga balay wenno di makitkita yon nga agipatpatakder, saan niyo laeng nga pinigilan ngamin ma'am? Kami amo ma'am ta taga-Mangato kami met dijay kabsat ko nga ibagana nga nang palubos taga-Tarlac ma'am. So awan iti, anyaman nga naka-monitor wenno nang ibaga kinyayo tapno ni kasta ket saan kuman nga nagtuloy pay nga maipatakder datoy nasao nga balay ma'am? Awan ma'am, ta Hmm. awan met ti pamalubos dagijay king ko nga rod ma'am. Mm. Dijay nga rod kabsat ko nga ibagada nga nang palubos, hanamot nga awan karbengan na di ata dinamot ko kada di ma'am. Mm. Datoy taga ma'am nga agdama nga nangipatakderan iti balay, akin kuka ma'am, da kayo ma'am? Ano kayo nga akin kuka kadatoy ma'am? Dijay ma'am agkalima dijay nga lote nga dakkel nga lote, dijay sa partial ay ku kati kasinsin ko nga sa bari ma'am. Mm. Ngem di kaabay na adamot kasinsin ko nga duwa nga tingkuka ditoy agaputar lang ita tadadtada ma'am. Mm. Ket umay da kong mailako, hadda mo mailako ta iparit mo't dagijay nagpatakder ti balay. Mm. Adda ka din idi formal nga panagsisinarita yo kadetoy paylaeng nangipatakder iti balay with your attorney ma'am? Awan ma'am di lang barangay agom di handa nga sumangsango ma'am. So tinatasaon no idinapan niyo inyo man datoy iti barangay, barangay captain, saan da nga simmango ma'am? Haan ma'am? Awan pa iti anyaman nga panakisarita yu personally karet. Awan ma'am. Okey. So tatta ma'am, pa-advice ka kadin iti, abogado yu ma'am no bilang man no kasano iti, pamay-an yu kadatoy pay laeng nga pasamak ma'am? Idi nga rod ma'am napang kami nagparamid ti demand letter. Ket ipa-receive da handamot daytoy ma'am di damot re-receive. Ibasa man ma'am dati nagyan iti demand letter nga kayat yu nga ipa-receive kuma kadati, ano, anat Ibasa nilaon ma'am. na ma'am deta mabasa yu ma'am dati kigaman yu ma'am, anat nilaon na, anat ibagbaga na dita ma'am. Han mo mabasa ma'am? Sana mabasa awan iti, antiokos ni ma'am. Ni ma'am ano, ti kaddayo nga maysa ma'am. Anat nilaon na ma'am, anat ibagbaga na Ito po ita. lahat. Yes ma'am, deta umon-una, anat This, kunanat na ma'am. ito po yung this law office represent the legal and surviving heirs of registered co-owners of lot number 1156 covered by original certificate of title number 12395. As you are aware, lot number 1156 has been formally subdivided among the surviving heirs. Your current lease agreement is strictly limited to the specific portion of the property allocated to the specific heir who acted as your landlord. Lot number 1156C. Your tenancy grants you right of occupancy only within that designated rental area. It gives you no rights, claims, or authority over any other portion of lot number 1156. Okay, so dijay anya ma'am iti, kumbaga sumngawano laeng nga nilaon iti surat. So, adatoy naipadanon mismo kanya na ma'am datoy, nga surat ngem saan namet nga ni-receive pulos. Opo. Gapot, ate ko na jay dati, panaka-interview iti Bombo Radyo Lawag ket, ni mismo kapitana iti napan nangi, padanon nga i-receive na datoy gapot datoy iti, nagbalin nga saritaan nyo ti abogado yo nga dalaeng iti 30 days na. Tapnon na tumalaw kadatoy ta sa awan met iti anyaman nga kumbaga karapatan na
nga agbalay di jay tawan mo ti kabukbukudan na nga daga saan namot nga daga ada ti nagbalayan na ma'am. Ma'am. So data ma'am ana iti plano tayo kada ti pay laeng nga napasamak nga saan kay man laeng napakpakaamuan nga datoy gayam lote nga nagugudwaan nyo kada iti kakabsat nyo kat addamot gayamon iti sabali nga individual ang nangipatakder iti balay kat kunayo pay nga kalikagom yu kuma nga ilako ang saan damot kakayat nga tumalaw. Ma'am, kayat mi nga maila ko, ma'am, abay na laeng, di nagdiswanda. Kaya ore ko makasta, no, ore handa tumalaw, no, handa kumamot parparitan, dagi gumatang, ma'am. Jay abay na. So, kaya ti ko mamamda, ada nga ro diti, dagi doang nga kasinsin ko, nga may dagla ko. Kati kaya dalang, katamuda, talo lang nga aldaw. Malako dan, ta, ibagamot nga mi jay, kwadjay nga mangbambantay nga ada bayar nga talon. Nga iparparit jay asawa da jay Jacqueline, ma'am. Tama panda kaskas taan suda nga parparitan. Okay, ma'am. Kasanot kalawan na ngamin, ma'am, dati daga. Anong area? Yung area niya, yung Kasanot kalawan na, ma'am, dati portion nga na-occuparen da, kin Dati dati na dagayo, this ma'am. Ay, di jay balay nga ilako tayo. ito yung ilako natin yung 1156B. Yan po. Portion of lot, yung binibenta yung 1156B po. Anti area na. Yung area niya, ma'am. Lot. Wala naman Gaano nakalagay. ka Yung lawak mapa, yung sa mapa. Ay, sa map. area ng lote. Ay, ito sa map. Ito So, po. dakkel ka di, ma'am. Ay, nalawa ka di, ma'am. Dati mailako nga portion. Nalawa mo, basit ma'am tagkat da ito, bali talo nga luti da ito. Area, 1,374 square meter po. Dati mailako, ma'am. Opo, yung may ano po, may bahay nila Ay, po. dati may Ah, lako. gina-occupy. Yung Paranda. itong ilalako, 380 yung sa likod po nila. Yung 380 deji amin Square lote meter. yo. Tay lote yo amin deji, Ma'am, ma'am. yung may lako. Ti ay Yung mailako may no kadija yon. Pero ad ti part na nga na-occuparan da dayay kasay. Sa bali. Sa bali. So kadati pa ilaong ma'am no dumdum ngagda. Anya iti agbali nga mensahe tayo ken addang nga aramiden atap no marisot. Anya dati pa ilaong problema tayo kadagito nga dagdaga, ma'am. Ana itagbali nga mensahe tayo, ma'am. Kinyada no bilang man agdingding ngagda for sure kadagito nga gundaway agdingding ngagda. Anya ti ibaga tayo, ma'am, kadakwada no bilang man kayat yo nga kasarita ida personally mapagtutulagan gapo ta kalikagom yung mata nga ilakon dati portion dati mismo sla nagipadakteran day di balay nga misudamot sandamot nga kayat iparit damot. Kati kayat ko ma'am no gaputahan damo makisarasarita de barangay. Kami mo't may bagati kayat mi. Iti ko latang nga ibagan nga datay ko luti nga gaputa awa mo't jay unag da ma'am. Ket masapon nga may lago ko di jay nga luti ket handa ko maparparitan dagi jay mapanggumatang. Tapno malako mo't dagiti kakasinsin ko nga kumukwa data kasapulan damot. Ket mabuteng mo't jay mapangumatang ma'am da kanayon damot nga mapan mangririre. No, damapan mang gatang kat hangkay nga hanyo gat gatang data kat riri ko na da kay suda mo ti makiririri mam ngawang garbengan na kasano nga rod. Kasano nga riri, ma'am, ti paspasamakan da. Kat kasla dagita awan handa may nga resibon non nya ti kwadye barangay da ma'am. No da mapang kami maminano kami subli-subli ta kaleb kat di damot nga umay umatatinder di barangay. Tapno may bagami ko mata kami. Apay tagano dagitoy, ma'am, ken kasano da nga nakadanon dito ayan ti lote yo, ma'am. Ada nga min di kasinsin ko ma'am nga nang nakasarak nga napanda nagkasere jay basit nga balay. Then dito likod na natin pagkasarean sumatan. Isumot ti napanda nagpatakder ti balay jay ngamin da jay nagpatakder anak di bakit nagkasera. Awan man lang palmalubos da, ma'am, kinyayo. Awan ma'am. Dati kung baga awan ti papel na kumbaga, ma'am. Dati pa nang ipatakder da. Awan ma'am tatawang pe kanu permit da. Awan Ni permit kapitana, da, awan madigat permit nga da. building permit. Okay. So, anya iti advice kinyayo, ma'am, ti abogado yo para ti paylaeng. Kami nga rod ti nagparamid kami ti demand letter ma'am. Hindi dapat rinisave kat ano nga muda. Sa ibagbagada nga da kanu abogado da iso kanu da jay abogado
abogado dahil so kanot ti Korte, so kanot ag desisyon na aramay denda. Ngam dati daga ma'am nakainagan, sino ti nakainaganan na ti daga ma'am? Dagiti daga, 5 ti aking ko ka ma'am nga kasta. Hmm, Sa may sa father ko sa dagiti 5 da ngamin nga kakabsat ma'am. Sa dagiti 2 nga kasinsin ko jay, dagiti talagang king ko ka, dagiti kasinsin ko nga 2 ma'am. Ngam dagiti ma'am, tubo damot laang dito'y Ilocos Norte dagiti. Diyak lang amo ma'am, ta dati hanak mga taga ditoy. So saan niyo pa'y amo Wen. gayam ma'am? Awan iten yaman nga mo yung nga background da no siya sinon dagitoy. Aga Di ko na kumamamot ma'am, katatay kamamot sa saya atin da tawamot no kumaman lang adamot igumda nga papel nga payso no agkas kastada ipakita da kada kami tapno mawata mimot no ano da itakwada. Ta maawata mimot no da igumda nga na patag nga papel kada kami ket igum mimot dagiti papel ma'am. Nga talagang nga kami. Wen, sabagay ma'am, Wen. na tinadakamat na ma'am siya sino dahil nang ipalubos nga dakdakamaten na gayam ma'am. Kasi ada nadakamat na day interview na nga gaputan na kay patakder dadjay, gapo pay laeng tada tinangi palubos kada kwada nga adamat iti parte na kada tinasa nga dagas. Siya sino dadjay Kabsat ko ma'am. anat nagan na ma'am. Sunny ma'am, Sunny Minor. Nagparang ka din ni Sir Sunny Menor kadagitoy kung baga Ma'am, ingganay idi nagkita da di 2017 ma'am, handa nagkitkitan. api yan na natatan ma'am tegdama ni Sir Sunny Menor. Taga Tarlac ma'am. So, da gitarlak na Wen. ron. So, Yeah. awan iti kalikagumyo nga, paumayon dito ni Sir Sunny Menor, tapno yung gasta komprontahan na, adagitoy, no, bilang man, adat kinapagpaiswanan na nga, isuna, itinangi palubos ngamin na, nga tapno na mapalubusan da, nga agipatakder, dito'y mismo, daga nga ko kayo, ma'am. Han na kayat ti umay dito ma'am ta adamot ti kuanad ta kalayab, kargunad ta, isu kabuteng na nga ta Sa may sa timadi kadayjay ma'am, awan karbengan na nga ipalubos na ma'am da kukamot dagiti kasinsin mi dayjay hami nga parte, dayjay nga daga. Okay, nga bakamat ngamin na isuna, iti, Haan ma'am. Haan ma'am. Ta dayjay partis me ma'am nagkalima dayjay partis me nalakumen. Sumaruno kasi nga nagbibingay kami. So day sumaruno nga pa ma'am. Nalakom di partis men. Isu nga awang karbengan na nga agipalubos. Kay baga namot ma'am nga awang kanumot ti patpatakder na nga baga na nga patakder ijay. Okay. So, kagitan pa lang datoy, dumdumngag ni Ma'am Jacqueline de Guzman. Ano dyan ka makamali iti nagan na. Ay so na iti arati nagpa-interview iti kalman. Ken tsaka mo no inana detoy. May Ina na ma'am. So isu so- day tag kasera. so dahil kasera. So, any message ma'am? Mensahiyo? Kadati pailaang kani Ma'am Jacqueline iti pamilyana. No, bilang man kayat yung mapan kasarita ijay mismon. Handa nga hang kami pay makasudig jay balay dama mata nagtatangsit da ma'am. Idi mapangka magpasurvey kay nagpaiswanan na dadya kami pay lang kalsada ararangan da kami. Handa kami nga pastrikan adap nangayab kami pay ti pulis nga gapot lawag. Ag survey kayo kung dagiti pulis. Permi pay lang sa sauda ket ingana naabot kami nga alas 11 nga nang rugi nga nag-survey dagiti ag survey. Idi nalpas ti survey agi kali dati mohon man idi nakapangal daw kami. Mabanda man riyan dagiti kali mohonan. Napaparita nun. Katapi agarang da nga survey kami ma'am ket ku kami di jiluti. Dala-dala mi amin nga papel. Sudawan papel da. Kami pay ket di awan pay koneksyon na ti pamilya mi dagita ma'am. Api ko mga anak karbengan da. So, kaya't nasaon, ma'am, pinagikwadan, dati dagayon, nga imbes ko mga dakayo, ti akin ko kawan no makinabang. Ket naturay da nga rod ma'am ket di patubay barangay da ma'am. Ti kapitahan na da. No paayaban da ida jay handa pay kanu nga papansinin ida nga mapanen. Tay nangeg ko day kwa day tad Jacqueline ket kasla dagiti taga Kaleblat at dakdakasen ma'am. Ibaga pay kanu day Data Jacqueline, datay Rona ay Donald Minor, nga para bantay mi je ma'am. Baga na kanupay nga hamunan na pa disable nga asawa na. Kasano kami nga dinahamunan ma'am, mapan ijay nga mapan na ipagkita da jay daga nga ilako na. Kit adamot ijay nga mapan agkarkarit da jay asawa na disable lang aro doon. Mapan na pay lami midiran, api ilako tamay sa nga tao ma'am no awang karbangan nga aglako. Okay, ma'am.